I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Hrvatski klešari. Danas nećemo snimati Ramp Up Challenge, snimit ćemo ga sutra, ali danas ćemo snimiti ovo otvaranje. Znači imamo 2 free chesta, crown chest, 2 silver, ovaj treći silver još nisam stigao od ključice i giant. A clan chest kao što vidite još nije pun. I ajde da krenemo na otvaranje. Prvi free chest. 90 golda, 1 heal, 10 miniona, epic, X-bow, odlično. Idemo drugi, 93 golda, 1 peka i 11 bombera, 74 golda, 1 mega minion, 11 bombera opet, 68 golda, 1 goblin hat, 16 goblin ganga. Idemo sad na crown chest. Idemo. 558 golda, 3 gema, 32 knighta, 35 spear goblina, 8 darta i 1 guardian. Da vidimo da li će mi biti ovo prvi put da ću dobiti iz giant chesta legendarnu. 800 golda, dark prince, 2 valkarice, 212 miniona i neće biti legendarna, koja šteta. Ali da vidimo šta je zadnja kartica. 31 mega minion, pa nije loše. I ovaj challenge ćemo snimiti ipak sutra, pošto danas ne možemo. I tu kao što vidite mogu dići zep, ali treba 20.000, to trenutno nemam, ali čim ih skupim potrošit ću i skupljamo za legendarni chest. Legendarni chest ćemo, kad skupimo, to ćemo isti u klipu otvarati. I to je bilo to za video, nadam se da vam se svidjelo, lajkajte, šarite, komentirajte, subscribe se i napišite hashtag obaljno naučite pozdrav. I bye bye!